Jeste li vi Ljuba? Jesam, a zovu me Valentino. Daždevnjak? Vidovnjak. No, vi ste pravi daždevnjak. Moj posao je da znam. Vi ste pravi daždevnjak. Daj li. Vi ste pravi daždevnjak. Tajna kobasica, mortadela, salama. Ej, kod njega si radi, ne radi. Da se smijete. Je u 4. razredu osnovne škole. Daj, molim publiku da se ne smeje. Žider totalno ujutru kad ustane, taka mi muka, dođe mi da bacim peglu. Žena me da. Nemoj se smijati, bre, čujem. Pa nemoj da duvaš, nego pomagaj žitija kako si me udario, izgubit ću bebu. Prnje, papire, olovke, sve ono, pardon, izvini, ono što sam imao i dok... Si rekao Soko zove? Na šta se žaliti? Ma ne to, u čemu je vaš problem? Pa ne to, u čemu je vaš problem? Ajde, ljudi će mi ga svirne nekog pozadu. Meni ne smeta to što je tako ravna, znaš, ko građevinski materijal. I da me se setila sama da me zove na telefon koji nemam. Kad te spuca među rogove, ima da ti izraste onaj ko kod onog unikorna, onaj, kako zove, norog. Ako te spucam ima među rogove, ima da ti izraste onaj ko kod onog jednoroga, znaš? Onaj unicorn, kako se zove. Ne, to je Univer Export. Molim? Moj. Bosna. Imaš i ovaj natikač, jebem li ga šta radi. Moramo da se vratimo, kupio sam ti Karmin. Ma ne bre vrba, nego ovo pored. Stvarno imaš lijek protiv zaboravljanja? Da. Ja to tražim mesecima, čoveče Boži. Ko je? Odmah se seti kako se zove ovaj lijek. Sad kažeš, tako je. Koji lijek? Pa taj lijek protiv zaboravljanja. E da, imam to, Bog te nisam ti kazao. Taj lijek. Pa zato, Bosna Srbija, što se ti smiješ materinu kad ja pričam, bre. Ja tam do ta hoda se ti predale da se smet. Ako može neko da kaže ovom dečku malo da popusti. Vidi sad te sipi pod rakije. Mama ga najviše voli. Mi smo jagod ovde ovako 40 i kusur godina. Tere se pred... Jel to onaj Njemac? Pu. Ti iskoristi koji ti je najbolji. Jel to onaj Njemac? Pu. Jel to onaj Njemac? Pu.
A drugi gospodin Babić ima... A drugi gospodin Babić ima... A... Kućo. Kućo. Koji... Daro, Daro, Daro. Daro, Daro, Daro. Pitam te, hoćeš još da... Ja to sve ponovio.